Khubor nagaslem jong udongsan Hima. Kakot Khubor Meghalayan. Kanlong sa kaway pat kakot Khubor, kabaon sa panmi pat ba ha ka arpaway tarik u Kyllalyngkot ar hajar arpaw ar. Ya kani lapan banada u chief editor, bat editor jong kani kakot Khubor, hakas ngibalang hasilong press club. Kilabatay bakani kakot Khubor, kan pathay kerpang, yaki Khubor ki bayaday bat kakam jungok kay perthay, bat karep karyang. Nalor kata, kiong bakidan ka jingtmu banyarap ay kam ay jam, yaki samla samhoy. Nagaliang kete Meghalayan kadi ka far ko batumay ila pen ngistang Naduh Tarik dipangkar udi chief editor in chief ngadi editor nang idon three parts, the print, digital and the portal, no? Yes, So digital, that's digital. Yes, we are coming out in both print and there will be all the platforms of the digital segment. Tengah jitu jong kani jongi ban ni ngel management kalong ban sekri pai ba ma ki problem ki klan ko por men choi lon kumui men choi lon jing ada kumui ni demand ga university ni demand ga ki road man tang lami unemployment problem kami ska health problem tingi so ba gini ki hot pepa go ni le tangi so bangil ni ban contribute lem nam ta jing ha university ki chai ngriyo tinggal keting de Meghalayan dulu kan kabar baru kau kena senang dengan Meghalayan. Ibun kita track ni po jalan ni begitu belah. Wana baru kau siap kan ni ke jalan Meghalayan jadi padan pasal ni. Kau mengilik cuai ru kip yang ni yang ki problem ding the same problem that human race face. They may differ little from here to there. Jadi semua jungi kalau man sekali kamtam jaga ginung pulih, ri kerja ngeriu, hakal yang ke health, ke economic problem, unemployment problem. Education, but kini kalian kai tourism development kumta terter tinggi persen pala ban le kalian tilada ngin mi ka Tarik la sisngi fa sisu kini terter ko fisngi kini yamanta ning tepo yim jong GMC markup jong la Peter School hading sekolah te feel free tim semua la ilo ben kli ngin mar ni don sport satu ngi kli so itu ngi kli teng so dewen kelin de keli pada kaya je pada mabling yon itu nanti manu adong mah man teh nama kata-kata ni snow maka kali men ngomong ipin siang kita sekolah kat hajar masa approaching 40 lah men cua sort selong sim elektrik nak population selong 25,000 sim elektrik selong 4,000 families mentah ke consumption bujur demand bujur keren macam minim saya pas matrik diberi one khot na yang menteri nak semua saya one khot menteri LD club menteri UD club mentah bopli pas mi mesti buat kamu mio nang along member Selong Commerce College bisa Selong College kalau kakam ni kai di department have screen kawi ke post assistant professor apply ars pamut ni konfan ya tafi